مش هصرف لك كده. امال عند المعلم عنتر والحاج احمد يجيب من عنده عيش وطماطم وبطاطس. دي بقى المعلم عنتر. معلم عنتر. معلم عنتر. ايوه مين؟ عايزين رغيفين. يا معلم عنتر. الله يخليك. رغيفين؟ ايوه. طب ما عندك النسب؟ يا عم سعد رغيفين. انت مش شاطر الا انا كده. خد يا عم الرغيفين اهو. ماشي. اتفضل الرغيفين. ما الحاج احمد بقى منه يقوم مش بصل واجيب حبه طماطم. حاج احمد. يا حاج احمد. ايوه مين؟ ايوه. عايزين حبه طماطم ومش بصل. ايه؟ حبه طماطم مش بصل. حبايه طماطم مش بصل؟ ايوه. ماشي يا باشا. خد يا معلم، هذه الطماطم وادي البصل وحبايه بطاطسيه تبقليه. الله يخليك يا حاج. الله يبارك لك يا حاج. ما اشوفش وشك هنا بقى تاني. حاضر يا حاج. حاضر. انت جاي تجيب الفاق؟ يا حاج احمد. يا حاج احمد. ايوه. ليه معلش حته لحمه بقى؟ ايش؟ حته لحمه. حته لحمه؟ ايوه. يا عم توكل على الله، ده احنا مش لاقيين ناكل. يا حاج احمد حته لحمه. حاج احمد. البصل والطماطم. بقول لك ايه؟ انا عايز فاكر الحاجات اللي احنا عطيناها لك كده؟ مش حاج احمد. توكل على الله يا عم. لا ماشي توكل على لحمه. الله، حته لحمه حد لا ياكل. توكل على الله. حته لحمه.